Haya mpendwa mtazamaji wa G-Tune ambao unaweza kututazama kutoka hapa mji wa Kisii. Ni ishara tosha tu kwamba maandamano yameweza kuathiri sana biashara ya mji huu. Ukiangalia kwa ukarimu vizuri, maduka yameweza kufungwa, wamama wafanya biashara hawajafanya biashara, na unapoangalia pale nyuma wanaendelea kuruka kamba na wafanya bodaboda wengine. Hatari hizi ndizo zinasababisha kuharibika kwa biashara. Ndio hakuna biashara yoyote ambayo inaendelea kufanyika, ila tu yamebadilika kuwa sehemu hii ya biashara imegeuka na kuwa ni sehemu ya kucheza. Watu wanacheza mpira, wanawake wanaruka kamba, na vile vile hata wanabodaboda wamegeuka kuwa ni watazamaji ama mashabiki wa mchezo huu wa kina mama ambao wanaendelea kucheza katika soko la market hapa mjini Kisii. Ni athari ambazo zimeweza kuchangiwa na mlengo ule wa Azimio ambao uliweza kutangaza mgomo wa siku 3 kwamba kutakuwa na biashara, watu watakwenda barabarani kuweza kufanya maandamano. Jinsi mnavyotazama pale, wameweza kugeuza soko lao kuwa ni soko la kucheza kamba, kuonyesha kwamba hakuna biashara yoyote ambayo inaweza kufanyika mji huu, ila tu ni mchezo wa kuruka kamba. Wanabiashara wote wameweza kugeuka kuruka kamba. Watazamaji ambao ni kuendesha pikipiki ambao ni wanabodaboda pia wameweza kugeuka hivyo. Shukrani tena, takuzidi kuwaletea habari hizi zitakavyoendelea. Ruto must go! Ruto must go! Ruto must go! Ruto must go! Timbu yetu. Ruto must go! 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 Matre gara aquí no combate. Ruto must go! 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 Timbu yetu. Ruto must go! 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 Aba sasa bakula tuatigaira babara kana kitaka ba. Ruto must go! Twakule njara. Ruto must go!
Ruto must go. 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 Muhammad Ali, Ruto must go. 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 Ruto must go.